το 1 μέχρι το 20. Atëherë lexojmë vëllezër te libri I parë I Samuelit, kapitulli I parë, nga rreshti I parë deri te 18-a, edhe 18. Ishte një njeri nga Ramathaim Cofini, nga zona malore e Efraimit, që quhej Elkana, ishte biri I Jerohamit, biri I Elihut, biri I Tohut dhe biri I Efraimitit Tsuf. Ai kishte 2 gra, e para quhej Ana dhe tjetra Penina. Penina kishte fëmijë kurse Ana nuk kishte. Çdo vit ky njeri niste nga qyteti I tij për të adhuruar dhe për të ofruar krijime Zotit ushtrive në Shilo, ku gjendeshin 2 bijtë e Efraimit, Hofni dhe Fineasi, pritërinj të Zotit. Kur I vita dita Elkanau të ofronte krijimin, ai kishte zakon të jepte pjesën që takonte gruas së tij Penina dhe pjesë të gjithë bijve dhe bijeve të tij. Por Anës I jepte një pjesë të 2 fis sepse e donte Anën, megjithse Zoti e kishte mbyllur barkun. Por shemra e saj ngacmonte vazhdimisht për ta zemëruar, sepse Zoti e kishte mbyllur barkun. Kështu ndodhte çdo vit. Sa herë që Ana ngjitej në shtëpinë e Zotit, Penina e ngacmonte, prandaj ajo qante dhe nuk hante më. Atëherë burri I saj Elkanau I tha: "Ana, pse qan? Pse nuk ha? Pse është e trishtuar zemra jote? A nuk jam unë për ty më I mirë se 10 fëmijë?" Pasi hëngrën dhe pinë në Shilo, Ana u ngrit, prifti Eli ishte ulur mbi desen që ndodhen hyrjet të tabernakullit të Zotit. Në trishtimin e shpirtit të saj I lutej Zotit duke qarë me dënesë. Pastaj lidhi një kusht duke thënë: "O Zoti I ushtrive, nëse vërtet interesohesh për fatkeqësinë që I ka rënë shërbëtores sate, nëse ti më mban mend mua dhe nuk e harron shërbëtoren tënde, por dëshiron t'i japësh shërbëtores sate një fëmijë mashkull, unë do t'i jap Zotit për të gjitha ditët e jetës së tij dhe e brisku nuk ka për të kaluar mbi kokën e tij." Ndërsa ajo zgjaste lutjen e saj përpara Zotit, Eli shikonte me kujdes gojën e saj. Ana fliste në zemër të saj, vetëm buzët I lëviznin, por zëri I saj nuk dëgjoi. Pikërisht për këtë, Eli mendonte që ishte e dehur. Kështu Eli I tha: "Deri kur do të jesh e dehur, të dalë pia?" Por Ana përgjigjej dhe tha: "Jo im Zot, unë jam një grua e vrarë në frymë dhe nuk kam pirë as verë as pije të tjera dese, por isha duke hapur zemrën time përpara Zotit. Mos mendo se shërbëtori jote është një grua e çoroditur, sepse ka qenë dhimbja dhe hidherimi pa mas që më shtyn të flas deri tani." Atëherë Eliu përgjigj: "Shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që kërkove." Ajo përgjigj: "Shërbëtoria jote pas gjetur hir në sytë e tu." Kështu gruaja iku në rrugën e saj, nisi të ushqehet dhe pamja e saj nuk ishte më e trishtuar. Amin. Amin. Εδώ αδερφοί μου βλέπουμε είναι ένας άνθρωπος ευσεβής. Këtu shikojmë vëllezër një njeri I cili ishte I perëndishëm. Ο Ελκανά έχει 2 γυναίκες, εκείνη την εποχή επιτρεπόταν να έχεις και δεύτερη γυναίκα. Elkanau, I cili kishte 2 gra, në atë kohë mendoni që lejoheshin martesat me shumë gra. Και ο άνθρωπος ήταν ευσεβής και πήγαινε κάθε χρόνο και έκανε τις θυσίες που έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Ishte njeri I perëndishëm dhe shkonte çdo vit atje në tempull dhe bënte flimet që ishin caktuar për t'i bërë. Αν λέμε σήμερα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν λείπει από την εκκλησία. Të themi sot jam një njeri I cili, ose të themi për atë që nuk mungon në kish. Είναι κάθε Κυριακή παίρνει τον άρτο και τον ίνο. Çdo të diel shkon në kish dhe merr në trupi dhe në gjaku I Zotit. Και υπηρετεί και δοξάζει τον Κύριο. Dhe shërben dhe lavdëron Zotin. Ο άνθρωπος αυτός τότε επιτρεπόταν, είπαμε, 2 γυναίκες. Είχε 2 γυναίκες, την Άννα και τη Φενίνα. Ky njeri kishte 2 gra, siç e tham përpara, sepse kështu lejoi atëre, kishte Anën dhe Peninën. Η Φενίνα είχε παιδιά, η Άννα δεν είχε παιδιά. Penina kishte fëmijë, ndërsa Ana nuk kishte fëmijë. Εκείνη την εποχή θεωρούσαν τη γυναίκα που δεν έχει παιδιά καταραμένη. Në atë kohë atëre, gruaja e cila nuk kishte fëmijë quhej, të themi, mallkuar. Βέβαια τη θεωρούσαν ότι ο Θεός για να μην της δίνει παιδιά δεν είναι καλή γυναίκα, δεν είναι σοβαρή γυναίκα. Domethënë përderisa Zoti nuk I jep fëmijë, mendoni domethënë, llogaritej si nuk është grua e mirë. Και αφού μοιραζόταν οπωσδήποτε τον ίδιο άντρα, καταλαβαίνετε ότι
έβρισκε ευκαιρία να την προκαλεί την Άννα η Φενίνα. Dhe jo vetëm kaq, por përderisa të dyja kishin të njëjtën burr, atëherë Penina gjente edhe si thonë edhe mundësi që të tallej me Anën nga që s'kishte fëmijë. Αν μια γυναίκα δεν έχει παιδιά, αδερφοί μου, εμείς δεν είμαστε κριτές να πούμε γιατί δεν έχει παιδιά. Vëllezër, neve nëse një grua nuk ka fëmijë, ne nuk jemi gjykatës të ta gjykojmë atë se pse nuk ka fëmijë. Ούτε να πούμε σε μια γυναίκα εσύ που δεν έχεις παιδιά, δεν είσαι καλή, γι' αυτό δεν έχεις. Αυτά δεν στέκουν στο λόγο του Κυρίου. As të themi që ti nga që nuk ke fëmijë, domethënë nuk je mirë në sytë e Zotit. Γιατί έχουμε δει τι έχει κάνει ο Κύριος και με γυναίκες οι οποίες δεν είχαν παιδιά, όπως η Σάρα. Kemi parë domethënë se sa shumë ka vepruar Zoti me gra të cilët nuk kishin fëmijë, për shembull Sara, gruaja e Abrahamit. Εδώ πέρα η Άννα. Ana tani në rastin që po lexojmë. Θα δούμε την Ελισάβετ, τη γυναίκα του Ζαχαρία. Shikojmë Elisabetën, gruan e Zacharias që lindën gjon Pagzorin. Και είδαμε ότι στο τέλος ο Κύριος πώς ευλόγησε αυτές τις γυναίκες. Por shikojmë përfundimin se sa shumë i bekoi Zoti këto gra. Έκαναν ένα παιδί, αλλά ήταν ξεχωριστό, έπαιξε ρόλο. Bën në fund një fëmijë, por që në të gjitha rastet ishte një fëmijë shumë i veçantë. Έτσι και σήμερα, αδερφοί, εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να μην λέμε σε κανένα άνθρωπο όταν στερείται κάτι ότι κάτι έφτεξε και δεν το έχει. Edhe neve sot vëllezër të kemi shumë kujdes në raste të tilla, për shembull, nuk duhet të jemi gjykatës dhe aq më tepër të themi që kishe faj në diçka që Zoti të lejoj domethënë këtë gjë. Ο άντρας της την αγαπούσε τη Φενίνα, την Άννα και της έβαζε διπλή μερίδα φαγητό. Elkanau e donte Anën, bile jo vetëm kaq, por edhe i vinte dy fishin e ushqimit. Η Φενίνα όμως την προκαλούσε, αυτή στεναχωριότανε και δεν έτρωγε. Penina e përsmonte Anën, edhe ajo nga kjo arsye edhe nuk hante. Μία φορά όμως που πήγε στο ναό, Një ditë kur shkoi në tempull, έκλαιγε στον Κύριο qau përpara Zotit, και την είδε ο Ηλί. Ο Ηλί ήταν ο αρχιερέας edhe e pa i kryeprifti ai që shërbente atje. και μετά ήταν οι δυο του γη, γιατί την ιεροσύνη την είχε ο πατέρας και ο γιος, δεν μπορούσε να πάει σε άλλους, έπρεπε να πάει μόνο στα παιδιά του Αρών. Ai kishte edhe dy fëmijë atje, domethënë prifti e li me dy fëmijët. Ne. Ο Οφνί λοιπόν και ο Φινές, τα παιδιά του Ηλί ήταν εκεί, τα οποία δεν ήταν καλά παιδιά. Ishin fëmijët e tij Ofni dhe Fineasi, por që na tregon fjala e Perëndis që nuk ishin bij të mirë, nuk silleshin mirë. Και ο Ηλί πια ήταν γέρος και δεν έβλεπε, είχαν μαυρωθεί τα μάτια του. Edhe arriti momenti që Elia ishte shumë i moshuar, nuk shikonte më në sytë e tij. Είδε λοιπόν την Άννα που έκλαιγε και την νόμισε μεθυσμένη. Shikonte Anën e cila qante dhe mendonte se ajo grua ishte e pirë. Και εμείς αδελφοί πολλές φορές μην μας παρεξηγείτε τους εργάτες, δεν καταλαβαίνουμε πάντοτε τους αδελφούς μας. Edhe neve vëllezër të kemi kujdes sepse nuk i kuptojmë ashtu sikurse duhet shërbëtorët. Κάνουμε λάθη πολλές φορές από λάθος εκτίμηση. Bëjmë bëjmë gabime në lidhje me këtë çështje. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να βοηθήσουμε τους αδελφούς μας, αλλά πολλές φορές, όπως εδώ ο Ηλί, έκανε λάθος εκτίμηση, έτσι και εμείς κάνουμε λάθος εκτίμηση. Nuk është se nuk duam t'i ndihmojmë vëllezërit, por se si në rastin ton, prifti Eli mendonte sikur ajo ishte e pirë, kështu që ne shpeshherë bëjmë edhe një gabim të tillë duke i gjykuar vëllezërit. Και έτσι την πρόσβαλε λίγο την Άννα, της λέει μεθυσμένη, έρχεσαι βγάλει τον ίνο. Kështu që mendoi keq për Anën në ato momente kur e pa duke qarë dhe i thotë të dalë të pija. Γιατί της Άννας η προσευχή δεν ακουγότανε καθόλου. Sepse lutja që bënte Ana me buzë, domethënë nuk dëgjoi fare. Μίλαγε πάρα πολύ σιγά, έτσι, ψιθυριστά. Fliste shumë avash, vetëm lëvizte buzët e saj. Αλλά ο Κύριος βλέπει και ακούει, αδερφοί μου. Por vëllezër, Zoti dëgjon edhe shikon. Εκείνη του λέει δεν είμαι γυναίκα αχρία.
Ajo nuk ishte një grua ashtu sikur se mendonte ai. Αλλά τον πόνο μου είπα μπροστά στον Κύριο. Edhe i thotë, unë dhimbjen e shpirtit tim po nxjerr. Ο Ηλί κατάλαβε ότι έκανε λάθος και της λέει ο Θεός του Ισραήλ να σου δώσει το αίτημά σου. Atë prifti Eli e kuptoi që bëri gabim me atë që gjykoi në atë mënyrë, edhe i thotë shko në paqe dhe Perëndia e Izraelit të dhënë atë që i kërkove. Εκείνη έκανε μία ευχή. Dhe ajo bëri një lutje. Εκείνη την εποχή η ευχή ήταν σοβαρό πράγμα. Ευχή είναι προσευχή? Όχι. Έκανε ένα τάμα, θα λέγαμε στον Κύριο, ευχότανε. Αν μου κάνεις αυτό, θα σου κάνω αυτό. Bëri një betim, ne. Bëri një betim përpara Zotit. Ne. Σήμερα δεν επιτρέπεται αυτό. Sot nuk lejohet domthonjë që të betohemi. Αλλά τότε ήταν μέσα στο νόμο του Μωυσέως αυτό και έλεγε όταν ευχηθείς αυτό που θα ευχηθείς πρέπει να το κάνεις οπωσδήποτε. Por që atëre betimi ishte brenda rregullave dhe ligjeve të Mojsiut, por që ishte rregulli që betimin që ndokush do ta bënte, duhet ta mbante. Η γυναίκα αυτή είπε ότι Κύριε, αν μου δώσεις ένα παιδί ασερνικό, θα το αφιερώσω σε σένα όλες τις ημέρες της ζωής του. Dhe bën këtë betim që Zot nëse ti do më japësh një djalë, atëherë unë do ta fal tërë ditët e jetës së tij. Και όταν τέλειωσε αυτή την προσευχή, μετά ήταν χαρούμενη. Dhe mbas kësaj lutje që ajo bëri, ishte e lumtur. Κατάλαβε μέσα της ότι αυτή τη φορά ο Κύριος την άκουσε. Kuptoi brenda saj që kësaj radhe Zoti e dëgjoi. Aleluja. Το κατάλαβε αδερφοί γιατί η προσευχή της ήταν διαφορετική, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες φορές. E kuptoi vëllezër këtë gjë sepse lutja që bëri kësaj radhe, që ishte nga thellësia e shpirtit, nuk ishte si lutjet e tjera. Γιατί η ίδια είπε ότι την καρδιά μου λέει εξέχεια ενώπιον του Κυρίου, τον πόνο μου, είπα στον Κύριο. Sepse vetë ajo thot ka qenë dhimbje dhe hidherimi i pamasi i shpirtit tim bëri që të flas në këtë mënyrë. Και ο Κύριος βέβαια τον ερχόμενο χρόνο ήρθε και είχε ένα παιδί, το λέγανε και το ονόμασε Σαμουήλ. Dhe Zoti i dha bitin tjetër, domethënë në të njëjtën kohë i dha një bir, të cilin e quajtën Samuel. Όταν τώρα απογαλάκτησε το παιδί 3 ετών, σταμάταγε το γάλα το παιδί τότε. Diku në muajin e tretë atëre që mbaroi qumshin fëmia, έφερε το παιδί και το παρουσίασε στον Ηλί και το παρέδωσε στον Κύριο. E solli fëmijën përpara Zotit. Το έφερε εκεί στο ναό και είπε αυτό το παιδί το αφιερώνω στον Κύριο. E solli atje në tempull dhe tha këtë fëmijë e le përpara Zotit. Και έσφαξαν λέει ένα μοσχάρι, το φέρανε στον Ηλί. Thirrën një dem dhe sollën përpara priftit Eli. Και είπε στον Ηλί, εγώ είμαι εκείνη η γυναίκα που έκλαιγα εκείνα από 3 χρόνια. Ναι, i thot priftit Eli, jam unë ajo grua që më fole atëre, domethënë që Γι' αυτό το παιδί προσευχόμουν στον Κύριο. Për këtë fëmijë që ti po shikon tani lutse në atë kohë atëre. Και ο Κύριος μου το έδωσε. Dhe Zoti ma dha. Και εγώ το δάνεισα στον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής του. Prandaj edhe unë ja fala Zotit tërë ditët e jetës së tij. Και προσκύνησε τον Κύριο. Dhe në ato momente ra përmbysh përpara Zotit duke adhuruar Zotin. Θέλω τώρα να διαβάσουμε από το δεύτερο κεφάλαιο, από το 12 εδάφιο. Dua tani vëllezër të lexojmë pak vargje te kapitulli 2, rreshti 12. Και διαβάστε από το 12 εδάφιο. Μέχρι? Από το 12 διαβάστε μέχρι το... διαβάστε μέχρι το 21. 21, ne. Atëherë vëllezër lexojmë nga kapitulli i 2 i Samuelit nga rreshti 12 deri te rreshti 21. Bijtë e Elit ishin njerëz të këqij, nuk e njihnin Zotin. Dhe ja si silleshin këta priftëri me popullin. Kur dikush ofronte një flijim, shërbëtori i priftit vinte,
Kur mishi zgjente me një pirun me 3 maje në dorë dhe e fuste në tenxhere, në kazan apo në kusi, dhe tërë atë që piruni i madh tërhiqte sipër, prifti e mbante për vete. Kështu vepronin me tërë izraelitët që shkonin në Shilo. Dhe para se të diqnin dhjamin, shërbëtori i priftit vinte edhe i thoshte atij që bënte flimin: "Më jep mish për ta pjekur për priftin, sepse ai nuk do të pranojë prej teje mish të pjekur, por mish të gjallë." Dhe nëse njeriu i thoshte: "Më parë të ty mos e dhjami, pastaj të marrësh sa të duash", ai përgjigjej: "Jo, duhet ma japësh tani, përndryshe do ta marr me forcë." Prandaj mëkati i dy të rinjve ishte shumë i madh përpara Zotit, sepse ata përçmonin ofertat që i beshin Zotit. Por Samueli kryente shërbimin përpara Zotit megjithse akoma fëmijë dhe ishte mbështjellë me një efod prej liri. Ema i përgatiste një veshje të vogël dhe ja çonte çdo vit kur ngjitej me burrin e saj për të ofruar flimin vjetor. Atëherë Eli bekonte Elkanaun dhe bashortën e tij duke thënë: "Zoti të dhënë të fëmijë të tjerë nga kjo grua me kërkesën që ajo i ka bërë Zotit." Pastaj ata ktheheshin në shtëpinë e tyre. Μέχρι στο 21. Ναι, μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Ναι, εντάξει. Εδώ τώρα, αδερφοί μου, θέλουμε να δούμε τι πρόβλημα παρουσιάζεται όταν οι εργάτες του Ευαγγελίου δεν κάνουμε αυτό που πρέπει. Këtu vëllezër do shikojmë një ndër problemet kryesore që mund të jetë sot në kish, kur punëtorët e Zotit nuk bëjnë atë që duhet. Τα δύο παιδιά τώρα που είχε ο Ηλί, λέει, ήταν αχροί, δεν ήταν καλοί άνθρωποι, ούτε γνωρίζανε τον Κύριο. Të dy bijtë e Elit, thot fjalë e Zotit, ishin të këqinj dhe nuk e njihnin Zotin. Ο Ηλί έπρεπε αυτούς τους ανθρώπους να τους βγάλει από τη θέση, να τους ξυλώσει. Τι πάει να πει σε παιδί, είναι παιδί σου. Eli si babai i tyre, duhet që t'i nxirrte të dy bijtë e tij nga puna që bënin në tempull. Όταν δηλαδή δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, Kur nuk δεν bëjmë πρέπει να vullnetin e πούμε Zotit, επειδή αυτός είναι παιδί μου, είναι αδερφός μου, είναι φίλος μου. Όχι. Θα Nuk- βάζουμε ανθρώπους οι οποίοι φοβόνται τον Κύριο. nuk ka të thoj se është biri im, është shoku im e tjera me radhë, apo një i afërm im, duhet dikush tjetër, domethënë që të bëj vullnetin e Zotit dhe të ketë frikë Zotit. Αυτά τα παιδιά κάνανε ένα πολύ σοβαρό κακό. Këta të dy bijt bënin diçka shumë të keqe. Οι ιερείς έπρεπε να φάνε από τη θυσία που πρόσφεραν οι Ισραηλίτες. Έπρεπε να κάνουν. Ναι, τρώγανε από αυτό που θυσιάζαν οι Ισραηλίτες. Prifterin duhet të hanin nga flimet që sillte populli, domethënë izraelitët. Και είχαν μια συνήθεια. Dhe kishin një ndjenjë të tillë. Έβαζαν το κρέας μετά και το βράζανε μέσα σε ένα λέβητα ή σε κάποιο άλλο χάλκινο σκεύος, E vinin mishin për shembull në një kazan apo në një tenxhere, και όπως έβραζε, dhe ashtu sikurse ishte duke zier, το κρέας του είχαν κόψει σε μερίδες. nga mishi që hidhej brenda hiqnin mjan diçka. Έκανε έτσι μία με την πυρούνα μέσα στο λέβητα και ό,τι μερίδα έπιανε, αυτή ανήκε στον ιερέα. Me një pirun të madh që kishin në dorë, fusin për tenxhere dhe cilën pjesë të mishit prekte, domethënë e mini për vete. Δεν επιτρεπόταν να το πάρουν κατευθείαν και να το ψήσουν, έπρεπε να το βράσουν. Nuk lejoj që ta menin domethënë direkt copën e mishit, por që duhet të zihej. Έπρεπε να κάψουν το λίπος, έτσι έλεγε ο νόμος του Μωυσέως. Duhet që të dignin të mjanin. Αυτοί όμως πηγαίνανε πριν το βράσουνε Ata shkonin dhe përpara se të zihente mishi, και λέγανε αυτή τη μερίδα θα μου δώσετε εμένα, μην την βράσετε, αυτή θα πάρουμε εμείς για να φάμε, σαν μερίδιο δικό μας. dhe kë pjesë e cila u pëlqente, i thoshte popullit që këtë do ta marr unë, sepse duhet t'i afroj priftit. Αυτό τώρα το πράγμα το έβλεπε ο λαός του Θεού Këtë që bënin ata e shikonte populli. και δεν πήγε να κάνει θυσία, λέει τι να πάω να κάνω, που αυτός ο άνθρωπος εκεί δεν είναι. Dhe përderisa shikonin diçka që nuk ishte e mirë, si thonë në sytë e Zotit, sipas ligjit, nuk shkonin fare për të ofruar flim. Αυτός ο άνθρωπος εκεί δεν φοβάται τον Κύριο. Të dy këta njerëz nuk kishin frikë në Zotin. Κοιτάζει μόνο πώς θα φάει το φαΐ του και δεν τον ενδιαφέρει ο λόγος του Κυρίου. Ajo gjë që interesonte atyre të dyve ishte si të hanin, të bënin atë që nuk ishte sipas fjalës së Zotit. Και αυτό έγινε αιτία να
ο λαός του Θεού να μην πηγαίνει να θυσιάσει τον Κύριο. Dhe kjo u bë shkak që populli i Perëndis të mos shkonte të sitte flijim atje në Shilo, në tempull. Για διαβάστε τώρα να δείτε και διαβάστε από το 22 τώρα μέχρι το 28. Lexojmë tani nga Rishti 22, po te kapitulli 2. Μάλλον διαβάστε το όλο, να δούμε την προφητεία. Από το 27 διαβάστε. Όχι, από το 22 διαβάστε να δούμε όλη την ιστορία, δεν πειράζει. Διαβάστε το όλο να το ακούσουμε, από το 22 μέχρι το τέλος. Μέχρι 36. Ναι. Atëherë lexojmë vëllezër nga Rishti 22. Por Eli ishte shumë plak dhe dëgjoi të gjitha ato që bijtë e tij bënin gjithë Izraelit dhe si ata binin në shtrat me gratë që kryenin shërbimin hyrje të çadrës së mbledhjes. Dhe u tha atyre, pse bëni gjëra të tilla, sepse dëgjoj nga tërë populli për veprimet tuaja të këqija. Mos bijtë mi, sepse zërat që dëgjoj për ju nuk janë as pak të mira. Ju e shtyni popullin e Zotit të mëkatojë. Në rast se një njeri mëkaton kundër një njeriu tjetër, Perëndia gjykon. Por në rast se një njeri mëkaton kundër Zotit, kush do të ndërhyjë për të? Por ata nuk e dëgjuan zërin atit të tyre, sepse Zoti dëshironte të vdisin. Ndërkaq fëmia Saul po rritej në shtat dhe në mirëdashjen e Zotit dhe të njerëzve. Një njeri i Perëndisë erdhi tek Eli dhe i tha: "Kështu flet Zoti, a nuk u shfaqja në shtëpinë atit tënd, ku në Egjipt ata ishin skllëvër të shtëpisë Faraonit? Nuk e kam zgjedhur unë midis gjithë fisëve të Izraelit që të jetë priti im, të ngjitet te altari im, të djegte mjan dhe të veshë fodin para meje? Dhe a nuk kam qenë unë ai që i dha shtëpisë atit tënd tërë flijimet e djegura të bijve të Izraelit të bërë me zjarr? Pse pra përçmoni flijimet dhe blatimet e mia që kam urdhëruar të bëhen në banesën time? Dhe pse nderoni më tepër fëmijët tuaj se mua, duke u trashur me pjesën më të mirë të blatimeve të Izraelit të popullit tim? Prandaj kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: Unë kisha shpallur që shtëpia jote dhe shtëpia e atit tënd do të kishin ecur gjithnjë para meje, por tani Zoti thot: qoftë larg meje kjo gjë, sepse unë nderoj ata që më nderojnë, por ata që më përçmojnë do të përçmohen gjithashtu nga ana ime. Ja po vijnë ditët kur unë do të shkatërroj forcën tënde dhe forcën e shtëpisë së atit tënd, në mënyrë që të mos ketë më asnjë plak në shtëpinë tënde. Dhe ke për të parë mjerimin e banesës sime, ndonse dhe Perëndia ka bërë aq të mira Izraelit, nuk do të ketë më kurrë asnjë plak në shtëpinë tënde. Por ai nga të tut, që nuk kam për ta hequr nga altari im, do të konsumoj sytë e tu dhe do të mbush me trishtim zemrën tënde. Dhe tërë pasardhësit e shtëpisë sate do të vdesin në lulen e rinis. Do të shërbesi shenjë ajo që ka përndodhur dy bijve të tu, Hofnit dhe Fineasit, që të dy do të vdesin në të njëjtën ditë. Por unë do të zgjedh për vete një prit besnik që ka për të vepruar sipas asaj që ndjen në zemrën dhe në shpirtin tim. Unë do t'i ndërtoj një shtëpi të qëndrueshme dhe ai ka për të ecur gjithmonë para të vajosurit tim. Dhe kushdo që ka për të mbetur në shtëpinë tënde, do të vi të përulet përpara tij për një monedhë argjendi dhe një cop buke dhe do të thotë: më prano të lutem në një nga detyrat pritërore që të mund të ha një cop bukë. Amin. Μάλιστα. Εδώ, αδερφοί μου, τώρα θα δούμε ότι ο Ηλί ακούει τη φήμη που έχουν τα παιδιά του. Do shikojmë këtu vëllezër që prifti Eli dëgjon ato që fliteshin për dy bijtë e tij të keq. Γιατί δεν έφτανε μόνο αυτό που έκαναν με τη θυσία, αλλά κοιμότανε, πορνεύανε κιόλας με τις γυναίκες που πηγαίνανε στην εκκλησία και στο ναό για να λατρεύσουν τον Κύριο. Sepse nuk bën vetëm ato të keqe që menin mishin direkt nga të nxjerrët, që nuk do ta bënin, por edhe kurvonin me gratë e popullit që vinin për të sjellë flim aty. Ο Ηλί τώρα ήταν γέρος, αλλά τα άκουγε αυτά από το λαό που πήγαινε εκεί, ότι γκρίνιαζε, μουρμούραγε. Prifti Eli, pavarësisht se ishte plak, dëgjonte ato ankesat e popullit për dy bijtë e tij. Sepse ankoheshin. Και τότε πάει και λέει στα παιδιά του: μη παιδιά μου, μη το κάνετε αυτό. Dhe thotë Rishti 24, mos bijtë e mi, mos bëni këto gjëra. Προσέχτε αυτό, αδερφοί, τι πάει να πει μη παιδιά μου?
Έπρεπε να την βγάλει από ιερείς κατευθείαν, αφού ήταν στην αμαρτία. Kini kujdes vëllezër, nuk ka rëndësi vetëm edhe fjalë mos bitë e mi, duhet t'i nxirrte nga pozicioni, nga shërbesa që bënin. Ναι, τώρα είναι παιδιά μου, να ξυλώσω τα παιδιά μου, ναι. Çfarë të thoshte, çfarë duhet të bëni, sepse janë fëmijët e mi të them leri s'ka gjë. Όταν είναι τόσο σοβαρά παραβάτη στο λόγο του Κυρίου, βεβαίως. Kur është kaq shkelje e madhe përpara Zotit, sigurt që duhet bërë, kushdo që të jetë. Δεν πάει να είναι παιδί μου, να είναι αδερφός μου, να είναι γυναίκα μου. Πρέπει κατευθείαν εμείς να φοβόμαστε πιο πολύ τον Κύριο παρά το συγγενή μας. Le të jetë fëmia im, le të jetë gruaja ime, le të jetë një i afërmi im, duhet të kemi kujdes vëllezër, të kemi frikën e Zotit, jo frikë nga njerëzit. Γι' αυτό θα σηκώσει ένα προφήτη και θα πει στον Ηλί. Për këtë arsye do ngriti një profet që do vi te prifti Eli, ότι δοξάζεις τα παιδιά σου πιο πολύ από μένα. Dhe thot ti lavdëron më tepër fëmijët e tu se sa mua. Εάν δηλαδή μέσα στην εκκλησία εμείς κάνουμε χατήρια και δεν κάνουμε ίσια προς όλους. Nëse ne vëllezër sot në kishën e Zotit nisemi nga ndjenjat tek njerëzit edhe nuk bëjmë atë që kërkon Zoti, τότε ο Κύριος, αδερφοί, στεναχωριέται, δεν του αρέσει αυτό. Atëherë Zoti vëllezër mërzitet me këto gjëra. Και θεωρεί ο Κύριος ότι δοξάζομαι πιο πολύ τον άνθρωπο, τα παιδιά μας, παρά το λόγο του Κυρίου. Edhe shikon Zoti domethënë që më shumë lavdërojmë njerëzit se sa Zotin. Πολλές φορές είναι μερικοί αδερφοί και έχουν ιδιαίτερο σεβασμό στον ποιμένα τους, στους πρεσβυτέρους. Ka shpeshherë shumë vëllezër të cilët kanë shumë respekt për bariun e kishës, për presbiterat. Και καλά κάνουν, γιατί έτσι πρέπει. Dhe mirë bëjnë sepse kështu duhet. Εάν όμως αυτός ο πρεσβύτερος ή ο ποιμένας ή οποιοσδήποτε κήρυκας είναι σε αμαρτία, Por nëse ai shërbëtori i Zotit, qoftë bariu, qoftë presbiteri i kishës, është në mëkat, τότε ο λόγος του Κυρίου είναι πάνω από τη συγγένεια, από τη φιλία και από τη διακονία. Fjala e Perëndisë është më e lartë se sa shërbesat, më e lartë se sa familja, është në radhë të parë. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει ότι εγώ έχω ευσέβεια απέναντι σε αυτό το πρόσωπο γιατί μου κήρυξε το λόγο του Θεού. Për shembull, ndokush mund të thojë unë rri me perëndishmëri përpara këtij njeriu, përpara këtij shërbëtori, sepse predikon fjalën e Zotit. Όμως βλέπει το πρόσωπο αυτό να μην περπατάει καλά, να είναι σε λάθος δρόμο. Por më pas shikon për shembull që ai shërbëtori i Zotit nuk ecën sipas fjalës së Zotit, të jetë në mëkat. Και λέει, μα αυτός δεν ήταν εδώ πέρα, δεν υπηρετούσε τον Κύριο. Dhe thot pastaj nuk ishte ky që na silte fjalën e Zotit, nuk ishte ky që shërbente në veprën e Zotit. Και δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Dhe nuk bën asgjë për atë. Δεν κάνει τίποτα γιατί στην πραγματικότητα έχει υπερηφάνεια μες στην καρδιά του. Nuk bën asgjë sepse faktikisht ka mendjemallësi dhe krenari në zemrën e tij. Για να το καταλάβετε αυτό, Και ta kuptoni shumë mirë këtë, υπάρχει ένα εδάφιο στην Κορινθίους επιστολή. Ekziston një varg te Korinthasve, letra e parë e Korinthasve, Μιλάει για έναν άνθρωπο πόρνο που ήταν μέσα στην εκκλησία. flet për një njeri i cili ishte kurvar brenda në kishë, Και η εκκλησία έκανε πως δεν το βλέπε. dhe kisha bende sigur nuk e shikonte këtë çështje. Τότε, αδερφοί μου, ξέρετε τι γράφει ο Παύλος για αυτούς. Vëllezër, nuk është kështu. E dini se çfarë shkruan Pali për këtë çështje? Είσαστε, λέει, πεφυσιωμένοι. Είσαστε δηλαδή υπερήφανοι. Γι' αυτό δεν βγάλατε από τη μέση αυτόν τον άνθρωπο που κάνει την αμαρτία. Jeni mendje më dhënë, domethënë, për këtë arsye nuk e nxorët këtë njeri nga vetja juaj që bëri këtë mëkat të madh. Το βλέπει πολύ βαρύ αυτό ο Κύριος όταν βάζουμε πιο πάνω τον άνθρωπο από το λόγο του. E shikon shumë të rënd Zoti këtë çështje kur neve vënë më tepër në radhë të parë njerëzit se sa Zotin, fjalën e Perëndisë. Ο λόγος του Κυρίου πρέπει να είναι πάνω από τις διακονίες, πάνω από τους αδερφούς, πάνω από την εκκλησία.
Fjala e Perëndis duhet të jetë mbi shërbesat, mbi vëllezërit, mbi gjithçka. Είναι το πιο ιερό πράγμα που μας έδωσε ο Κύριος, ο Λόγος του. Gjëja më e çmuar që na ka dhënë Perëndia, fjala e Perëndisë. Και στέλνει ένα προφήτη ο Κύριος. Dhe dërgon një profet Zoti tek prifti Eli. Του λέει δεν έκλεξα εγώ τη φυλή του των Ααρών, την οικογένειά σας να υπηρετείτε στον Κύριο. Nuk zgjodha unë nga fisi i Araonit që të shërbejnë në shtëpinë e Perëndisë. Όταν αδελφοί μας καλεί ο Κύριος να τον υπηρετήσουμε, μας καλεί για να έχουμε φόβο Κυρίου. Vëllezër, të kemi kujdes ku na fton Zoti për të shërbyer në veprën e Tij, duhet të kemi frikën e Zotit. Είναι μεγάλη τιμή αυτή που μας κάνει. Është çmimi i madh ky që bën Zoti që na fton të shërbejmë në veprën e Tij. Αλλά εμείς πρέπει να βάλουμε το λόγο του Κυρίου πιο ψηλά από το παιδί μας, από τη δόξα μας, από τη θέση μας. Por që ne të kemi kujdes vëllezër që fjalën e Perëndisë ta vëmë mbi shërbesat, mbi njerëzit, mbi fëmijët tanë, mbi gjithçka. Δεν μπορεί να πει ο άλλος, εγώ είμαι επιμένος, δεν πειράζει πως τώρα δεν έχω τα προσόντα. Nuk mund të thoj për shembull bariu i kishës unë jam i pari dhe nuk duhet të kem për shembull kaq kujdes. Όχι αδελφοί μου, να φοβόμαστε τον Κύριο. Jo vëllezër, duhet të kemi frikën e Zotit të gjithë. Και να ταπεινωνόμαστε και να δίνουμε δόξα στο λόγο του Κυρίου και όχι στα παιδιά μας ή στον εαυτό μας ή στη διακονία μας. Dhe të përulemi vëllezër, por jo të japim lavdi njerëzve, më tepër se sa fjalë e Perëndisë. Τη δόξα πρέπει να τη δίνουμε στον Κύριο πάντοτε. Lavdin duhet t'i japim gjithmonë Zotit, gjithmonë. Όταν βλέπουμε την αμαρτία και δεν κάνουμε επέμβαση, Nëse shikojmë mëkatin dhe nuk bëjmë lëvizjen e duhur, ο Παύλος λέει ότι είμαστε φουσκωμένοι, επεφυσιωμένοι, είμαστε περήφανοι. Pali thot, shkruan në një moment atje që jeni fryrë, domethënë ka hipur krenaria në zemrën tuaj. Ο προφήτης έλεξε τον Ηλί. Profeti ju drejtua priftit Eli. Ο Ηλί ήξερε το λόγο του Κυρίου ότι αυτή η αμαρτία που κάνουν τα παιδιά του δεν συγχωρείται, είναι θανάσιμη αμαρτία. Elia e dinte shumë mirë që mëkati që bënin të dy bijtë e tij ishte si thonë një mëkat për vdekje. Ενώ όμως που είχε αδυναμία στα παιδιά του. Por ja që shikojmë që kishte dobësi fëmijët e tij. Γι' αυτό του είπε ο Κύριος, δοξάζεις τα παιδιά σου πιο πολύ από μένα. Për këtë arsye i thotë Zoti, më tepër lavdëron fëmijët e tu se sa mua. Σας φέρω ένα παράδειγμα, είμαι εγώ ποιμένας τώρα. Do t'ju sill një shembull. Unë tani për shembull jam mbari kishe. Και το παιδί μου δεν περπατάει καλά. Dhe fëmia im nuk ecën sipas vullnetit të Zotit. Δεν μπορώ να πω θα με αντικαταστήσει το παιδί μου και ας μην περπατάει καλά. Thame? Δεν μπορώ να πω ότι θα με αντικαταστήσει το παιδί μου και ας μην είναι πιστός στο λόγο του Κυρίου. Do më thënë nuk besoj që të më luaj fëmia im pavarësisht se bën këto gjëra jo të mira. Γιατί αυτό ο Κύριος θα το δει πολύ κακό. Por që Zoti këtë e shikon shumë gjë të keqe. Δεν υπάρχει στο λόγο του Κυρίου να βάλουμε τη συγγένεια πάνω από το λόγο του Κυρίου. Nuk ka në asnjë vend fjalë e Zotit që të thojë të vëmë familjen tonë mbi fjalën e Perëndisë. Εάν βάλουμε τη συγγένεια ή την αδυναμία μας πάνω από το λόγο του Κυρίου, ο Κύριος θα στραφεί εναντίον μας. Nëse vëmë, domethënë mbi fjalën e Perëndisë, qoftë familjarët tanë apo dikë tjetër, atëherë ta dim vëllezër që Zoti do të jetë kundër nesh. Θέλω να το προσέξετε αυτό αδερφοί και να βάζετε το λόγο του Κυρίου πάνω από το συμφέρον και πάνω από την οικογένεια και πάνω από τη φιλία. Duhet vëllezër ta kemi shumë kujdes të gjë që mos ta vëmë fjalën e Perëndisë mbi asnjë gjë tjetër. Absolutisht. Γιατί αυτός ο λόγος θα μας δώσει την αιώνια ζωή. Η πιστότητα. Se fjalë e Perëndisë që kemi në duar do të na japi jetë të përjetshme. Για να δούμε τώρα στη συνέχεια τι έγινε. Θέλω να διαβάσετε από το... Të shikojmë vëllezër më pas se çfarë ndodhi. Μάλλον θέλω να δούμε ένα εδάφιο πρώτα.
Duam të shikojmë një varg përpara se të vazhdojmë këtu. Από το τρίτο κεφάλαιο τώρα. Στο Σαμουήλ εδώ. Ναι, είναι τρίτο κεφάλαιο. Shikojmë një varg te kapitulli 3. Και θα διαβάσετε από το ένα εδάφιο τώρα μέχρι το τέλος. Αυτό το κεφάλαιο θα διαβάσουμε τώρα, να δούμε εδώ τι έγινε με το Σαμουήλ για να κλείσουμε αυτό την σειρά του μαθήματος. Atëherë lexojmë nga kapitulli 3 vëllezër të shikojmë se çau bë me Samuelin që ta mbyllim këtë seri të Samuelit. Lexojmë atëherë nga rreshti i parë i kapitullit të 3. Samueli i ri shërbente Zotit në pranitë e Eliut. Fjala e Zotit ishte e rrallë në ato ditë dhe nuk kishte ndonjë zbulesë të gjerë. Në atë kohë Eli rrinte shtrirë në vendin e tij të zakonshëm. Tani shikimi i tij kishte filluar të erësojë dhe ai nuk mund të shikonte. Llamba e Perëndis nuk ishte shuar akoma dhe Samueli ishte shtrirë në tabernakullin e Zotit ku gjende dhe arka e Perëndis. Atëherë Zoti thiri Samuelin që u përgjigji: "Ja ku jam." Pastaj vrapoi te Eli dhe i tha: "Ja ku jam se ti më thirre." Ai u përgjigj: "Unë nuk të kam thirrur, shko të flesh." Shkoi vajti të flerë. Zoti e thiri përsëri Samuelin dhe Samueli u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam se ti më thirre." Por ai u përgjigj: "Biri im, nuk të kam thirrur, shko të flesh." Por Samueli nuk e njihte akoma Zotin dhe fjala e tij nuk ishte shfaqur akoma. Zoti e thiri përsëri për të tretën herë Samuelin. Kështu ai u ngrit, shkoi tek Eli dhe i tha: "Ja ku jam se ti më thirre." Atëherë Eli kuptoi që Zoti e thërriste të rion. Prandaj Eli tha Samuelit: "Shko dhe bjerë dhe nëse të rret prap do të thuash: Fol o Zot, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Kështu Samueli vajti të shtrirë në vendin e tij. Pastaj Zoti erdhi, u vendos aty afër dhe thirri si herët e tjera: "Samuel, Samuel." Samueli u përgjigj: "Fol, sepse shërbëtori yt të dëgjon." Atëherë Zoti tha Samuelit: "Ja, jam duke bërë në Izrael një gjë që do shungulloj vesh te kujdo që ka për dëgjuar. Atë ditë unë do të krye kundër Eliut të gjitha ato që thash lidhur me shtëpinë e tij nga fillimi deri në fund. Po i deklaroj që jam bërë gati të ndëshkoj shtëpinë e tij për gjithnjë, për shkak të paullësisë që e karakterizon, sepse bijtë e tij janë bërë të neveritshëm dhe ai nuk i ka frenuar. Prandaj unë i betojmë shtëpisë së Elit që paullësia e shtëpisë së Elit nuk do të shlyhet kurrë me flijime dhe me blatime." Samueli mbeti i shtrirë deri në mëngjes, pastaj hapi dyert e shtëpisë së Zotit. Ai kishte frikë të tregonte Elit begimin e tij. Por Eli thiri Samuelin duke thënë: "Samuel, biri im." Ai u përgjigji: "Ja ku jam." Ai tha: "Çfarë të tha? Të lutem mos më fshi asgjë. Perëndia veproftë ashtu me ty, madje edhe më keq, në rast se ti më fshet diçka nga të gjitha ato që tha." Samueli ja tregoi atëre të gjitha pa i fshirë asgjë. Dhe Eli tha: "Ai është Zoti, le të bëj atë që i pëlqen atij." Amin. Amin. Εδώ εδώ τώρα θα σταθούμε σε 2-3 σημεία ωραία. Këtu vëllezër do ndalim në 2-3 çështje që janë shumë të mira. Το πρώτο είναι ότι ο Σαμουήλ ήταν μικρό παιδάκι, πια μεγαλώνει, δεν ξέρουμε πόσο, όταν 10-12 δεν ξέρουμε πόσο ήταν, μεγαλώνει όμως και είναι στο ναό. Και Samueli afërsisht është gati 10-12 vjeç, rrit në tempull atje ku shërbente. Εκείνες τις ημέρες λέει γραφή, ο λόγος του Κυρίου ήταν σπάνιος και όρασης δεν φαίνεται. Thot fjala e Zotit, ato ditë fjala e Zotit ishte e rrallë dhe nuk kishte ndonjë zbulesë të gjerë. Με λίγα λόγια είχαν σταματήσει οι ενέργειες του Κυρίου. Me fjalë të tjera kishin ndaluar që Zoti të vepronte tek ata. Δεν βλέπαμε το χέρι του Κυρίου να ενεργεί, να μιλάει, να δίνει προφητείες. Nuk shikonin me dorën e Zotit, domethënë që të fliste, të jepte profeci. Προσέχτε αδερφοί, υπήρχε αιτία. Keni kujdes vëllezër që të kuptojmë arsyen pse, sepse kishte një shkak. Όταν ο Κύριος σταματάει να μας μιλάει, πάει να πει ότι εμείς δεν ακούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου. Kur Zoti ndalon të flas, ne, όταν ο Κύριος σταματάει, δεν ακούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, γι' do αυτό të ο thotë Κύριος që σταματάει να μας nuk μιλάει. dëgjojmë fjalën e Zotit. Kjo është arsyeja pse Zoti nuk të flet. Και ο Κύριος απομακρύνεται από εμάς.
Dhe Zoti largohet tashmë nga ne. Και δεν σταμάτησε ο Κύριος να μιλάει, αλλά ήταν σπάνιος ο λόγος. Πολύ σπάνια ακούγαμε μια προφητεία. Nuk ndaloi Zoti domethënë se foluri, por shumë rrallë kështu paraqet fjalë e Zotit. Βλέπετε όμως ποια ήταν η αιτία. Shikoni pra se cili është shkaku. Ότι ξέρανε τι λέει ο λόγος του Θεού, Domethënë δεν το e κάνανε. dinin se cila ishte fjalë e Zotit, por që nuk e bënin. Ήξερε ο Ηλί ότι έπρεπε να κατεβάσει τα παιδιά του και δεν το έκανε. E dinte prifti Eli që duhet të hiqte dy bijtë e tij nga shërbesa në tempull, por nuk e bënte. Αυτό έκανε το Θεό να απομακρυνθεί. Kjo, të dyja këto e bën Zotin që të largohet nga ata. Όταν αδερφοί ξέρουμε τα εδάφια να τα κάνουμε και να μην λογαριάζουμε κόστος. Vëllezër, kur i dim vargjet e Biblës, domethënë që kështu janë, me çdo kosto duhet ta bëjmë, patjetër. Ακόμα αν χρειαστεί να παραιτηθούμε εμείς ή να βγάλουμε κάποιον που δεν πρέπει να είναι σε αυτή τη θέση. Akoma edhe në qoftë se do na kushtoj edhe ne që të zbresim nga pozicioni i shërbesës, apo në qoftë se duhet të zbresim dikën tjetër që nuk ecën sipas vullnetit të Zotit, Γιατί αν δεν πάρουμε μέτρα για την παράβαση, θα φύγει ο Κύριος. sepse në qoftë se neve nuk marrim masat e dura në kohën e dur, lëvizjen do ta bëj Zoti, do largohet Zoti. Θέλω όλοι να το καταλάβουμε αυτό πόσο σοβαρό είναι. Duhet ta kuptojmë të gjithë vëllezër sot këtë se sa e rëndësishme është kjo çështje. Γι' αυτό και βλέπετε ότι για να βάλουμε κάποιο εργάτη προσέχουμε όσο μπορούμε. Për këtë arsye vëllezër, në lidhje me këtë çështje, nëse duam të vëmë të ngremë një shërbëtor, mundohemi të kemi kujdesin më të madh. Όταν δεν έχει τα προσόντα του λέμε αδερφέ σταμάτα γιατί ο Κύριος δεν θα είναι μαζί μας. Kur ai vëlla për shembull që duhet bërë nuk i plotson kushtet, atëherë i themi vëlla nuk i plotson kushtet për këtë çështje. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι η αιτία που δεν φαινόταν οράσεις ήταν η αμαρτία. Pra arsye e parë thotë që nuk fliste Zoti dhe nuk ishte zbulesë të gjerë, ishte mëkati. Το δεύτερο που θα δούμε είναι ότι εκείνη την εποχή όμως που νομίζουμε ότι σταμάτησε ο Κύριος να μιλάει. E dyta është që në ato momente kur populli mendonte që ndaloi Zoti të flasi, ο Κύριος έχει προετοιμάσει το Σαμουήλ. Zoti ka përgatitur një shërbëtor tjetër, ka përgatitur Samuelin. Ένα μικρό παιδάκι, αλλά ήρθε από μια αγία οικογένεια. Një fëmijë i vogël, por që erdhi nga një familje e shenjtë. Η οποία το είχε αφιερώσει στον Κύριο. E cila e kishte lënë këtë fëmijë që të vogël në duart e Zotit. Και αυτό το παιδί θα παίξει μεγάλο ρόλο στον Ισραήλ. Ne do ta shikojmë më pas ky fëmijë i vogël do të luajë një rol shumë të madh në historinë e popullit të Izraelit. Θα είναι ο τελευταίος κριτής του Ισραήλ. Do jetë gjykatësi i fundit i popullit të Izraelit. Και μετά θα έρθουν οι βασιλείς. Dhe më mbas tij do vinë mbretërit. Εδώ αδερφοί μου, ο Σαμουήλ είναι παιδί, δεν ξέρει ακόμα τη φωνή του Κυρίου. Këtu për momentin që flasim, Samueli ishte i vogël dhe akoma nuk e ka dëgjuar dhe kuptuar fjalën e Zotit. Και ένα βράδυ εκεί που κοιμόταν στο κοιτώνα του, Dhe në një darkë siç flinte aty në vendin e tij, ακούει μια φωνή Σαμουήλ, Σαμουήλ. dëgjon një zë që i tha Samuel, Samuel. Τρέχει γρήγορα και πάει στον Ηλί. Me vrap shkonte prifti Eli atje dhe i thot: Κύριε μου, λέει, ήρθα γιατί με κάλεσες. Zotëri, më thirre, për çfarë më thirre? Δεν σε κάλεσα, λέει, παιδί μου, πήγε να κοιμηθείς. Nuk të thirra, biri im, shko të flesh te krevati jot. Μόλις πάει, ξανακούει τη φωνή, Σαμουήλ, Σαμουήλ. Sa shkoi te krevati i tij, dëgjon përsëri të njëjtin zë, Samuel, Samuel. Τρέχει πάλι στον Ηλί. Pra vraponte prifti Eli. Λέει, ήρθα γιατί με κάλεσες. Më thirre? Ξαναπάει τρίτη φορά. Shkon herën e tretë. Και του είπε την τρίτη φορά, Σαμουήλ, Σαμουήλ ο Κύριος. Dhe i thot herën e tretë, Zoti, Samuel, Samuel. Και ξαναπήγε στον Ηλί πάλι. Dhe shkoi prapë te prifti Eli.
Γιατί το παιδί άκουγε πραγματική φωνή από τον ουρανό. Sepse fëmia faktikisht e dëgjonte zërin qiellor. Προσέξτε αδερφοί μου, να μάθουμε τη φωνή του Κυρίου. Të kemi kujdes vëllezër që të mësojmë të dëgjojmë zërin e Perëndisë. Ό,τι μας έρχεται στο μυαλό δεν είναι η φωνή του Κυρίου. Çfarëdo që na vjen në mendjen tonë nuk është zëri i Zotit. Εδώ άκουγε φωνή πραγματική που του μίλαγε. Ο Σαμουήλ και νόμιζε ότι είναι ο Ηλί. Dëgjoi me të vërtetë zë dhe mendonte se i fliste prifti i Eli. Και ο Ηλί βέβαια κατάλαβε, ήταν έμπειρος. Atëherë herën e tretë prifti i Eli e kuptoi sepse ishte një njeri me përvojë. Μπορεί να μην έκανε αυτό που έλεγε ο λόγος του Θεού, αλλά ήταν έμπειρος. Mund të themi që nuk bëri atë që duhet të bënte lidhur me fjalën e Zotit, por ishte një njeri me përvojë. Ήξερε τα πνευματικά πιο καλά από το Σαμουήλ που ήταν παιδάκι. I dinte gjërat frymore më mirë se sa Samueli i vogël i cili ishte një fëmijë. Και του λέει όταν ξανακούεις τη φωνή πες λάλησε ο δούλος σου ακούει. Dhe i thot kësaj radhe herën e tretë që kur ta dëgjosh përsëri atë zë, do thuash ja shërbëtori yt, thuam atë që duhet të dëgjoj. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα μάθει ο Σαμουήλ να μιλάει με τον Κύριο. Kjo është here e parë, domethënë që do të thonë që Samueli do flasi me Zotin. Μόλις ξανακούει τη φωνή Σαμουήλ, Σαμουήλ, λέει λάλησον ο δούλος σου ακούει. Sa dëgjon kësaj radhe fjalën Samuel, Samuel, atëra i thot i përgjigjet fol Zot sepse shërbëtori yt të dëgjon. Και ο Κύριος λέει θα κάνω, λέει στο Σαμουήλ, τέτοια πράγματα που όποιος τα ακούσει στο Ισραήλ θα βουήξουν και τα δυο του τα αυτιά. Dhe Zoti thot Samuelit, jam duke bërë në Izrael një gjë që do të shtungulloj, domethënë vesh e kujdo që ka për ta dëgjuar këtë që unë do bëj. Και του λέει ότι σε μία ημέρα Dhe i thot se për një ditë εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος για το σπίτι του Ηλί θα γίνει. Për një ditë do bëj atë që unë thash kundër familjes së Eliut dhe do realizohet kjo gjë. Γιατί λέει ενώ γνώριζε τι έκαναν τα παιδιά του, sepse ti e di atë që bënin fëmijët e tu. Προσέξτε, ο Ηλί δεν έκανε αμαρτία. Keni kujdes vëllezër, prifti Eli, domethënë babai i tyre nuk është se bëri mëkat. Αλλά έπρεπε να ξυλώσει τα παιδιά του, γιατί αυτός είχε την ευθύνη. Por që duhet që ti kishte hequr fëmijët e tij nga shërbesa, sepse ai ishte përgjegjës për këtë gjë. Και λέει γι' αυτό το λόγο η αμαρτία του δεν θα καθαριστεί. Për këtë arsye të them që mëkati i tyre domethënë nuk do të pastrohet. Γιατί το γνώριζε, sepse e dite και το έκανε κόντρα στο λόγο του Κυρίου. Dhe nuk e bëre, dole anësh fjalës së Zotit. Είναι αλλιώς αδερφοί μου όταν δεν ξέρουμε και αλλιώς όταν ξέρουμε. Është tjetër gjë vëllezër kur e dim dhe tjetër gjë është kur nuk e dim. Όταν ξέρουμε τα εδάφια ότι αυτό είναι αμαρτία και το κάνουμε, αυτό είναι πολύ καλή. Kur i dim fjalën e Zotit dhe bëjmë mëkatin, atëherë vëllezër kjo është shumë e rëndë përpara Zotit. Όταν δεν το ξέρουμε, ο Κύριος μας βλέπει με πιο έλεος. Kur nuk e dim fjalën e Zotit për një veprim që bëjmë, atëherë Zoti tregon mëshirë për neve. Τώρα εδώ πέρα μας λέει ξανά, το πρωί κάλεσε ο Ηλί το Σαμουήλ. Në mëngjes, pra kur erdhi mëngjesi, prifti Eli thirri Samuelin e vogël dhe i thotë: Και του λέει, ό,τι σου είπε ο Κύριος πες μου. Të lutem mos më fshi asnjë gjë, çfarë të tha Perëndia do më thuash. Ο Σαμουήλ φοβόταν να του πει ότι ο Κύριος είναι εναντίον σου. Samueli i vogël merri me mend kishte frikë që t'i tregonte priftit e Eli se çfarë i tha Zoti në lidhje me familjen e tij. Αλλά του είπε έτσι να κάνεις εσένα ο Θεός αν δεν μου πεις. Por prifti e Eli thotë që kështu bëv Zoti me ty nëse ti nuk ma tregon atë që tha Zoti. Και του τα είπε όλα. Atëherë Samueli i vogël ja tha priftit e Eli. Προσέξτε εδώ αδερφοί το πιο μεγάλο λάθος τώρα του Ηλί. Dëgjoni vëllezër tani gabimin më të madh të priftit e Eli. Δεν έφτανε ό,τι έκανε μέχρι τώρα, αλλά τώρα θα κάνει το τελευταίο και μεγαλύτερο λάθος. Nuk mjaftuan vetëm ato që bëri deri tani, domethënë në lidhje me mëkatin e fëmijëve, por dëgjoni dhe të fundit tani.
λέει Κύριος είναι, ας κάνει ό,τι θέλει. Mbasi Samueli i vogël i tregon të gjithë ato që Zoti i thot, i përgjigjet prifti Eli, Zoti është, le të bëj çfarë të doj. Όχι αδερφοί μου, θα μετανοήσουμε να σταματήσει η οργή του Κυρίου. Jo vëllezër, nuk është ashtu. Duhet të pendohemi dhe të kthehemi që Zoti të ndalojë zëmërimin. Αν έπεφτε στο έλεος του Θεού, ίσως τον ελεούσε ο Κύριος. Nëse do binde në hirin dhe mëshirën e Zotit, ndoshta Zoti do ta mëshironte. Αλλά εκείνος έλεγε έτσι ήθελε ο Κύριος να κάνει, έτσι έκανε. Ndërsa i tha, Zoti do të bëj këtë, le ta bëj, ai e di. Εδώ αδερφοί είναι ένα μάθημα πολύ μεγάλο. Tu vëllezër është një mësim shumë i madh. Δεν θέλει ο Κύριος το θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψει και να ζήσει. Nuk do Zoti vdekjen e njeriu të mëkatar, por kthimin e tij, pendimin e tij. Μη λέμε έτσι ήθελε ο Κύριος. Asnjëherë mos themi kështu deshi Zoti. Ο Κύριος δεν θέλει ποτέ την καταστροφή μας. Kur Zoti nuk kërkon shkatërimin e njeriu. Ο Κύριος δεν θέλει ποτέ το κακό μας. Zoti kur nuk do të keqen për neve. Εάν έρθει όμως το κακό, Nëse vjen e τουλάχιστον keq, να πέσουμε στο έλεος του Κυρίου. të lutemi Zotit vëllezër që të bijmë në hirin dhe mëshirën e Zotit. Γιατί αν το αφήσουμε έτσι, Sepse nëse do ta lëm kështu, η οργή θα έρθει πάνω μας. zëmërimi i Zotit do të bjerë mbi neve. Ενώ όταν προλαβαίνουμε και μετανοούμε και διορθώνουμε τα πράγματα, Ndërsa kur nxitojmë edhe pendohemi me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe duam që të ndryshojmë gjërat, έστω και την τελευταία στιγμή, sikur edhe në momentin e fundit, θα βρούμε έλεος από τον Κύριο. do gjejmë hirin dhe mëshirën e Zotit. Και ένα τελευταίο μάθημα, όχι γιατί είναι πολύ ωραία ιστορία, Edhe një mësim i fundit, sepse është një histori shumë e bukur. λέει γραφεί ότι μεγάλωνε ο Σαμουήλ, Thot fjalë e Zotit që Samueli i vogël rritej, ο Κύριος ήταν μαζί του Zoti ishte me të και δεν άφηνε να πέφτει λόγος του Κυρίου κάτω στη γη. dhe nuk la të shkonte kot asnjë nga fjalë e Zotit. Τι έκανε ο Σαμουήλ? Çfarë bënte Samueli? Είχε τεντώσει το αυτί του τι λέει ο λόγος του Κυρίου Ishte tendosur veshët e tij, domethënë me kaq shumë kujdes dëgjonte se çfarë donte të thoshte Zoti. Τι λέει για το άλλο ο λόγος του Κυρίου? Çfarë thot për çështjen tjetër fjalë e Zotit? Για τούτο τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Për këtë këtu çfarë thot fjalë e Zotit? Το καταλάβατε αδερφοί? E kuptuat vëllezër? Πρέπει να προσέχουμε στο λόγο του Κυρίου τι λέει και να το κάνουμε. Të kujdesemi te fjalë e Zotit, çfarë thot që neve ta bëjmë. Το αποτέλεσμα, όλος ο Ισραήλ από τη μία άκρη μέχρι την άλλη κατάλαβε ότι ο Σαμουήλ είναι προφήτης από τον Κύριο. Përfundimi të kësaj e dini se cila ishte vëllezër, është e rreshti 20 ku thot: Tërë Izraeli nga Dani deri në Bersheba mësoi që Samueli ishte e bërë profeti i Zotit. Προσέχτε τώρα εδώ το εδάφιο που θέλω να κλείσω. Απεκαλύπτετο ο Κύριος στο Σαμουήλ δια του λόγου του Κυρίου. Dëgjoni me kujdes edhe të fundit vëllezër te rreshti 21 ku thot Zoti vazhdimisht i shfaqe në Shilo, sepse në Shilo Zoti i shfaqe Samuelit me anë fjalës së vet. Πώς φανερώνεται ο Κύριος στον καθένα μας? Si shfaqet Zoti te gjithë secili prej nesh? Μέσα από το λόγο του. Nëpërmjet fjalës së tij vëllezër. Μη βάλετε τίποτα πάνω από το λόγο του Κυρίου. Mos vendosni asnjë gjë vëllezër mbi fjalën e Zotit. Είδατε ο Ηλί. E pat Ένα εδάφιο δεν ήθελε να το κάνει για να μην στεναχωρήσει τα παιδιά του. Nuk deshi domethënë të bënte veprimin e dur sepse nuk donte që të shqetësonte fëmijët e tij. Η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη. Por që katastrofa ishte shumë e madhe në familjen e tij. Πέθανε αυτός, τα παιδιά του και πιάστηκε η κυβωτός του Κυρίου. Vdiqja ai, vdiqën të dy fëmijët e tij në bazë fjalës së Zotit brenda një dite, edhe arka e beslidhjes u mor nga Filistejnë, nga armiqt. Η κυβωτός όμως αδελφοί μου δεν χάθηκε. Por arka e beslidhjes nuk është se humbi vëllezër. Ο λόγος του Κυρίου δεν χάνεται. Fjala e Perëndis vëllezër nuk humbet kurrë. Εμείς θα χάσουμε. Neve do humbasim. Σας παρακαλώ πολύ να φοβηθούμε όλοι το λόγο του Κυρίου. Do t'ju lutja shumë vëllezër të gjithë të kemi frikë fjalën e Zotit.
και να μην αφήνουμε λόγο να πέφτει κάτω. Το είπε ο Κύριος, αμήν, τελειώνει. Dhe mos të lëm që fjalë të Zotit që të bjerë kot. E tha fjalë e Zotit. Amin. Mbaroj. Αμήν. Amin Lezer. Si mundemi të kuptojmë Adërfe, me akush? Ναι, ακούω. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε kur kemi bërë një gabim që nuk e kemi kuptuar dhe jemi në errësirë ose të turbull në mendje, έχουμε κάνει ένα λάθος και δεν το έχουμε καταλάβει αυτό το πράγμα dhe jemi të turbull edhe nuk e kemi kuptuar dhe iri Perëndisë ka ikur nga ne. dhe që δεν είμαστε καλά δηλαδή πνευματικά και βλέπουμε ότι η χάρη του Θεού έχει φύγει από μας Dhe vem dhe marrim edhe gjakun e trupin e Perëndisë në fund të javës. και μετά τη Κυριακή ημέρα πάμε στην εκκλησία και παίρνουμε από αίμα το σώμα του Χριστού. Si do ta kuptojmë këtë gjë? Πώς μπορούμε να καταλάβουμε δηλαδή αυτή την κατάσταση, αθέλατος δηλαδή, δεν Ναι. Είναι απλό. është thjesht kjo gjë. Ξέρουμε, δεν θα μας καταδικάσει ο Κύριος για ένα εδάφιο που δεν το ξέρουμε. Nuk do na gjykoj Zoti për një varg të cilën neve nuk e dim. Όταν όμως ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού και δεν του δίνουμε σημασία, τότε Kur neve e dim fjalën e Zotit edhe nuk i japim rëndësi, αυτή είναι η αιτία της απομάκρυνσης. ky është problemi ose shkaku ose arsye që Zoti largohet nga neve. Ka ndryshim. Παίρνω ένα παράδειγμα. U Οι sjell një τα shembull. παιδιά δεν ακολουθήσαν τον Κύριο. Orisë, signomi. Παίρνω, λέω, ένα παράδειγμα. Του Τόνι τα παιδιά δεν ακολούθησαν τον Κύριο όλα. Për shembull, merr shembullin tim, për shembull që fëmijët e mi nuk ndoqën shembullin tim deri në fund. Εάν ο Τόνι τώρα Në qoftë se δεν Toni έκανε αυτό που λέει ο Λόγος του Κυρίου, nuk bënte atë që thot fjalë e Zotit, για κάποιο διάστημα θα ήταν επιμένας πρεσβύτερος, δεν μπορούσε να του πει κανείς τίποτα. domethënë që nuk do zbrisja nga pozicioni që kisha, Μία στιγμή όμως θα ερχόταν ο Κύριος και θα τα πλήρωνε όλα. atëherë do vinte Zoti që do ta bënte vetë lëvizjen për këtë gjë. Me këtë që bëjmë, domethënë që e ditën fjalën e Zotit dhe e bëjmë, Ο Λόγος του Κυρίου τον στηρίζει τώρα. Δεν είναι εναντίον του. fjala e Perëndisë e forcon, nuk është kundër atij. Το πρόβλημα είναι όταν το ξέρεις και δεν το κάνεις. Problemi do ishte nëse unë e dija dhe nuk e bëja këtë gjë, këtë lëvizje. Γιατί ήταν σπουδαία η θέση που είχαν τα δύο αυτά παιδιά. Sepse ishte shumë i rëndësishëm pozicioni që kishin këta dy fëmijë. Να παραιτηθούμε τώρα και ποιο να βάλουμε. Duhet domethënë që të zbresi, po kë do vëmë? Τίποτα, απλά παραιτήσε. Asgjë, bëj lëvizjen e dur, zbrit dhe kaq. Όπως βλέπετε εδώ, πριν σβήσει ο λίχνος του Κυρίου, σήκωσε το Σαμουήλ. Ashtu se kurse shikojmë edhe këtu te pjesa që lexuam, përpara se të fikej ai qeriri çka kishin, Zoti përgatiti Samuelin. Έχει ο Κύριος να σηκώσει άλλο στη θέση μας. Ka Zoti të ngrej shërbëtor të tjerë në këtë pozicion. Εμείς όμως, αδερφοί, για να μην περάσουμε αυτό το κακό που έπαθε ο Ηλί, πρέπει να προσέχουμε, να μην είναι εις γνώση μας η αμαρτία. Që mos kalojmë edhe ne në këtë pozicion dhe në këtë problem të madh që kaloi prifti Eli, prepi να μην κάνουμε την αμαρτία ενώ τη γνωρίζουμε. Të mos ta bëjmë mëkatin, domethënë e dim që kështu është edhe nuk jemi të drejtë me fjalën e Zotit. Nuk e bëjmë. Όταν δεν το ξέρεις είναι αλλιώτικα, πιο ελαφριά. Kur nuk e di fjalën e Zotit është më e lehtë çështja. Όταν όμως το ξέρουμε είναι πολύ σοβαρό. Kur e dim dhe nuk e bëjmë, atëherë çështja është shumë serioze dhe do na kushtojë shumë. Αλλά και αν ακόμα δεν το έχουμε καταλάβει πολύ, Po edhe në rast se neve nuk e kemi kuptuar mirë, βλέπετε ο Κύριος μίλησε πρώτα απ' όλα με ένα προφήτη στον Ηλί. shikoni ç'a ndodhi, për shembull, Zoti dërgoi një profet tek prifti Eli, Του μίλαγε με το λαό που του έκανε παράπονα. Foli me popullin që i foli me ato ankesat që kishte. Και το ίδιο με τον άλλο του γιο, ο οποίος συνέχισε να κάνει την παράβαση. Δηλαδή
το βρήκε μετά μπροστά του. Edhe me fëmijët e tij që bën mëkatin e tyre. Amin.